ariko ikintu dukwiye gusakaza, ikintu gikwiye gukwira, umwuka utwikira ikirere cy'u Rwanda, igihugu, reka umwuka w'ubuvandimwe n'urukundo kuruta kuba abantu bahari ariko hatwikiriwe n'ikintu cy'inzangano n'amashyari n'imitima mibi. I don't think ko ari ikintu kizabe na gato. Why? Mu buzima nta hantu abantu bigeze batera imbere aba ari bo bose hatabanje kugira imbaraga aho ngaho mu gihugu cyabo. Donc hatabanjemo gupfukura iyo misingi yo gushyigikirana, ntago bibaho. Mujya munibaza impamvu mutabona tugira abastari bakomeye mu bintu. Nuko realite iri hano, abantu ntibazi gufata abantu ngo babashyire ku rwego bababwira ngo tubateretse ahantu hanyaho. Noneho muri mu biganza bikwiye, igihugu cyose cyaguteruye, abantu bose basenyeye umugozi umwe, genda tuguherekeza n'amashimwe n'imigisha y'igihugu urayijyanye. Igihugu mvuga ntago ari ubuyobozi, ni abaturage, ni mentalite iguherekeza, igupusi kujyana, uzahirwe uzagere kure. Hano iyo umukinnyi atangiye gukomera muri football hakaza akantu gatoya, turamwicira abanyamakuru ba siporo. Oh yes, turamwicira kabisa. Ubwo yarapfuye cyangwa mu miziki turavuga ngo arashaje. Mu miziki ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo muraba agaciro kuri twe. Niba utari wakora subscribe ahanga ku byegeranyo Empire, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi ujyabonere ku gihe. Ku rukiko rwa gisirikare ruri Nyamirambo, ahanga ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, hamaze gusomwa urubanza. N'urubanza rwasomwe kwifungwa n'ifungurwa ry'abantu 28, harimo abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ndetse n'abasivile. Aba bose bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwa amatike y'indege mu gihe ekipe ya APR Football Club yasohokeraga u Rwanda muri CAF Champions League bajya gukina mu Misiri n'ikipe ya Pyramide hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Abo barimo umuvugizi wa RCS yitwa Hilary Sengabo ndetse na Oliver Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, ndetse harimo abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Umutoni ndetse na Kapiteni Penina Umurungi na Majoro Vincent Murigande. Abangaba nibo bakomeje kugenda baburana mu nzego za gisirikare. Sabo gusa barimo, dore ko uru rubanza rurimo abasivile 20. Muri abo basivile nabo barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju Rigani, harimo Ishimwe Richard wamenyekanye ku izina ry'Umutasi kuri Sike FM, harimo Mucyo Anta Biganiro wahoze ari umunyamakuru wo mwuga kuri Radio and TV 10, ariko ubu ngubu akaba ari agenti cyangwa se akaba ari umwe mu bantu bashakira amakipe abatoza ndetse n'abakinyi, ndetse n'umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR Football Club yitwa Mugisha Frank uzwi ku izina rya Jangwani. Aba bose rero uko ari 28 bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo kugira ngo hasomwe kwifungwa n'ifungurwa. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwabasabiye ko baba bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe urubanza rukomeje kuburanishwa. Kuri uyu munsi rero tariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 nibwo urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye ahangaha i Nyamirambo rwari rwavuze ko ruzasoma uru rubanza, ndetse uru rubanza rukaba rugomba gusomwa mu muhezo. No kuvuga ngo ntago rurasomwa ngo rushyirwe ku karubanda, ahubwo uru rubanza rugomba gusomwa mu muhezo. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, abantu bose bateze amatwi
amatwi, abantu bose bakomeje kugenda bakurikira bibaza ngo ese biragenda bite ibyabo basivile abakomeje gufungwa n'igisirikare cy'u Rwanda nyuma yuko bafatanyije n'abandi basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda barimo uwitwa Oliver Mukantabana ndetse na Hilary Sengabo. Abangaba babarizwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, ndetse n'abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Umutoni ndetse na Kapiteni Penina Umulungi ndetse na Majoro Vincent Muligande. Abangaba uko ari batatu bakiyongeraho barizwa mu nzego zitandukanye za RCS. Abangaba rwose bafatanyije n'abasivile 20. Muri abasivile 20 harimo abakoraga munsi ku munsi bafite akazi gahora muri ekipe ya APR cyangwa se APR Football Club, twavuga muri comptabilité y'iyi kipe ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Hakaba harimo abari bashinzwe gukora amafaranga cyangwa se gusinya gushyira imikono ku mapuro zoherezwa muri Minisiteri y'Ingabo, dore ko aya mafaranga abangaba bakurikiranwe kuri 28 na mafaranga yavuye kuri konti za Minisiteri y'Ingabo akajya mu maboko y'abaturage binyuranyije n'amategeko, dore ko ibingibi byakozwe mwaka 2024 ubwo ekipe ya APR Football Club, iyi kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF, nibwo yari isokeye u Rwanda muri CAF Champions League mu gihugu cya Misiri ubwo bakinaga umukino wo kwishyura na ekipe ya Pyramide. Abangaba rero 28 bakaba baragize uruhari cyangwa se ubufatanye mu gukoresha amafaranga nabi bayakura kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko bakayakoresha mu nyungu zabo bwite. Abangaba rero bakurikiranyweho ibi byaha bigiye bitandukanye uko ari 28, aho bose bakurikiranyweho ubufatanye mu kunyereza no gukoresha uyu mutungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abangaba kugeza kuri uyu munota bafunzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare RDF ahangaha mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Kanombe, dore ko abangaba bose niho bafungiwe. Kugeza kuri ubu ngubu urukiko ntago rwari rwashyira hanze cyangwa se imyanzuro ntago irajya hanze ivuga ukuntu urukiko rwaba rwamaze gufata icyemezo kuri abo 28 bakurikiranyweho n'urukiko rwa gisirikare mu kirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbabwire ngo mukore subscribe, mukore kunzogera kugira ngo mujye murushaho kugenda mubona update zigiye zigezweho, dore ko n'ahandi hantu wakora amakuru y'imamo, n'ahandi hantu wakora ibiganiro byizewe usibye ku byegeranyo Empire. Kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe imigani bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.